Mwasiaisi ya Mutongoi TV. Asante sana. Pa mwetu kesi ya ito masieto nitawa Jimmy Kilonzi, Director wa Maisha Mazuri Schools na Skill Center Schools. Ati bao mwonde kunena nisiondo grade 10 yende ila necho class jambe cha senior school. Asante. Umodhoje muno. Oyo manyuani masioke I think masioke Monday na Tuesday ni masioke kuma mid-term break. Break ino no kuona nisi ku affect curriculum. Ikulia seo beti nondo class kini jo chambe, it's a pioneer class. Na ke chambe ni class kithi wena o maundu maingi kana mambe. Ila uframe yeta ito yo monde ta lost learning time, ups and downs ya CBC. Mini kana ni system ya mbe ibia na hiyo na challenges. Ila siayo. Na interruptions ila siyethi iwe katika grade 10. Ni interruptions ya mbe yebaye January. Siana i-reporti matuko 12. Nini semwethuke siya na musia siya niwene kana nolikanete. Siana iya report undo siailete na serikali yabike yabando ya sonja deadline ya report wona serikali yekwesya ku report yemaanisha siana yinoka sio kuye misini anundo wa mathina tofauti kwa interruptions ila sivo ni sia number 1 ila reporting itai kwa on time na eto na itai kwa on time nundo wa challenges tofauti au balabe sia financial challenges kwa saidi ya musiai na saidi ya serikali kano infrastructure kana ula muundo musingi wa ila sivo labu sivo kana itevo kube maundu mana alama na atumie grade 10 ita take off undo bailete na beti kuvigiyo no mundi musiai siana wesinesa kana kwe siana ina report iye last week ni wongwe na upule na bozi ana zio report this week yo ama nandie break mana somete chao nondo ni rizika na break ni otho musekileko break ni yeta mid-term na mid-term ya first term either ye ya kwa siana ni sekalile school kilungukia nona na yu akili isu isi elone ngo mwanya kathio mwa ikambobeba na yo neona nondo school terms either hapo na ni provided by government policy siana isu ni lazima ina ile chwa sienoke ende ka grade 10 owo siana ina vikie sienokete no ese either yuba uti tabaneli kana sondo baile na serikali yo bubu nondo wa policy weze ya policy ndo imwe bado itaulikana Nezive skuli na nengi siana isu nafasi ya usia tilasima wenoke musia tilasima kana wenoche sikaleba kana to recover na isu ni ila strategies zekweke wanema school nikanaweze they recover lost time of which for other strategies principles make employ na alimu nondo kana kauke class kimwe na kange ko kie matuko 12 na ko kanokio last week kusia na isu si class kimwe na hii the same level kupe challenges sia mudhembosu ila alimu maende na kukitana nasio kwa ilia siana isu kilasine nondo no nginya tamu oesi siana isu si the same level nikanaweze the lati yambie ka assessment we na haki ya kuassess kana kunondo ikana somi kupe changamoto na no nenengane ko likunondo financial constraints ni natumia si maselesia siana mesi na government by last week nema naisi kana 95% nema transition yete isu ni siana over 1 million lakini wa sisia ila inegete mutiani wa kijisea grade 9 say 1.13 kwa uenda 1 million nema transition ye mini bongelia na zio bayenza itenezo ka school na eba siana isu no si sauka beti nebeze eza obina nundo kana kuke sauka keka sele na kiogwethiana na kange ka kuisie ku mwalimu pae neither either ogela ita wa delicate balance na musia ino nginyaka kwatiania na mwalimu one sondo bailete nondo wa mwalimu school lakini musia ino seleise mwana nondo akitumike mweka na ile aya pela siana inokie on time ilazi sivo lakini laboratories are not there ni kwetha nayo CBC ni specialized system ti la ya tene twalika o tweke anything nondo exams you eno kila kana keitha kakwete line wako icho kitumi pe 3 pathways katika grade 10 STEM, social, arts and sports na you ya STEM you need specialized laboratories specialized equipment ona alimu nime need more specialized nondo
ni kana mwalimu execute CBE undo bailete and then was STEM ailete kwitha ekitwe kindu kitwa retooling government ni atati undu batoneka muno kwika retooling kana kusomethia alimu ku upgrade their skills ni kana maelewe kana kala mekuka kwitha nako indi kwa kundu retooling itathi kana sondu bailete na kwa maskulu matena na kwa maskulu matena alimu ciaguo tunambo bika ku one kalenda kao yuka skulu nikasio kana nikavinyiania muno kalenda o utitikala nikana beti nikakuite muno nondo na sisia term 1 ni term most of the schools sina 844 na CBE mwalimu usu at one point ni teacher kwa form 3 na form 4 na another hour ni facilitator kwa grade 10 yu mwalimu usu no ginya switch those two roles nondo approach ya usomethia 844 na usomethia CBE ni tofauti kabisa na mwalimu usu no nginya amanya undu wa behave athi kwa 844 na undu wa deal na grade 10 kwa program ila yevo o masomo peke yake mwalimu no kuite o muno na tiyongela indi maundu alangi ma ministry meka wanundu kwi mathau kwi drama music festival ni kwingi ngona yitwa cia scouts competitions sindu isu ciothe si compete for the time of that learner and that teacher kwa curriculum na curriculum activities ni kuite muno na ninge mo alimu no maende kana miracles lakini bata kuhakikisha kana o mwana ne wetha emusisi nesa ndakaisie kukati inondo saa cia itha class-ini cia ithanza cia kwinuka cia kwikata sindu isu ni sindu ngito kwa kana kuna nikana imbia na mwalimu ulo kuite 844 na CBE the same time kwa interruptions ithi ciiko kana mid-term ciovo ni very necessary nondo ciaikiwe as a policy position kana I love you more after this learning period lakini ni ciku interrupt a lot alimu yu mezomethia na pressure masemaniti na syllabus no sikinetwe thi wana ivinda ya revision to revise itwa twambiye bana thitwiba oyu bena ivinda ya ku revise kana masemaniti na pressure ya kumina syllabus pressure ya umina syllabus yetha yekitwe muno nondo wa kwitha mwalimu nenda kana kaitha na nafasi ya umina syllabus tene ni kana ka revise for exams nesu ni ku apply muno kwa 844 nondo tuyona form 3 na form 4 na a lot of schools ni make it targets cia mean score ukethe it is target itu nikina na nikana te kwa target isu no ngina timina syllabus patukumana nikana matuku amatieleo ndetweke revisions na ed teachers na principals nini make it pressure kwa mwalimu nikana amine syllabus tene lakini challenge ila yetha kwa mwalimu kumina syllabus tene nikana isiana yianene umanyi wono kwati wo classini ndwianene bekana ke ukwati amituki na bekange slowlana na no ngija mwalimu usu azizia syllabus ndemina isiana si the same level syllabus ndemina isiana ni capable kwekalila mutiani ko pressure yevo yenesa oleka lakini no sio ukethia nao musiini wako atiania na mwalimu ne kana ma create more time ya kana nondo ndesi alimu ma create ya time kwa cha ya weyo na weekend kwa alimu metha school nikana kana kala kena wonzu mona kana kendo tethesio kaka tethesio lakini pressure iko kila kibone ku balance mwalimu na ku balance mwana nikana ele mabike baya mwiso kala bailete twine na yolo lost time lost learning time alama binyiwa muno ni amanyiwa alama masume town kana na alama ya kwa MCN ni ivinde cia the lost learning time ninaelesia kana pe binda ila kana kailete the classini na ke classini pe masala kaileta ne somwena kana conduct hours ila kaileta na mwalimu na tasia masaa suni maasa inge nundu activities ila mbingese katika school program kana katika reporting ya kana ka report late kana or any other eventuality that ya ile kumiloke the infrastructure ti adequate kana ti ila ya ilete hizo ya kana kaina enough time sio interact na laboratory equipments kana laboratory technicians na mwalimu kana oila experiments ile kwa kana kaina enough time no interruptions si kwekeka katika school na ndiasia kana lost learning time ni kindu yumusiai wailo kwatiania na mwalimu nondo mwalimu eba ya school ndo ile kwa zeni mutwa iya kana niwe mutaalamu ni wailo ikala wele na mwalimu na
wakwa aili hata kilasi masalo night kana vilelo inaie itu recover kana weyonata ukethie twa kwatiania na mwalimu nesa nikana twonondo tio tungiania mwana nela curriculum twa ilo cover yibangwa nesa yibange kayilikana na mwana nundu interruptions ila sibo pe imwe mwalimu tonyo control na be inge ne musi wa ilo control na be inge ne government ya ilo control nondo imwe sieki kanundu wa policy nondo government ya sia ko curriculum activities ya ile ekwa na zio the yuka at the last hour kana under pressure wizo ethe atwata bwa munde we wa kana aina Monday kwe competitions zia music na mwana uzuni wa prepare na ena masomo kwetie na ena sindu ingi sia kweka kwa e curriculum yo ni loaded na the pressure is very high kwa mwalimu na kwa mwanafunzi kuno sio musei ukaelewa kila kiende skulu na hii program ndo silie na wewe ethe no trial no na mwalimu one sapate pressure ode ongela mwalimu pressure ingi nondo matukwa ni kubangana na kwetikila na kila mundu ni waile nafasi yake ku balance mwana na mwalimu kila mundu akwate lengo yake waweta kana sini maile twakwatenia na alimu gakulia mwalimu mwana wako ende hata hii no kuona lakini oyu asi kweli ni make kwatia oyu tebe kathina ke bandu ambetie kaniele cio nundu asiaina agwe ni twamanyeye kuthi kudambu ciana skulu wewe pata wagu ni kwa mwalimu ni vie fees somethia sindu isu ndabya nuwe expert nuwe mwe yupa ubethe na nundu 844 twazoeye kana ni endo tunga skulu kambume mokoni kana mwalimu enotweka wa kwakisha kana ikekondo bailete na ukakwatithia nzela ya ilete lakini CBE competence based education ni yaetie musia ikate kana musia ni key stakeholder ni key partner na key partner ni gutumi wona asia ya inge maazia mwalimu usu ndenia etumakana na omwaka enda nike enda itethezikana tiko thenua ni mwalimu system ye require musia ethe part and parcel ya kusoma kwa mwana kwa uwe nenda ndu isi usoma omwaki isu yo kakana kwela okakulia no nengi wo mwaki no nengi wa assignment no tonyongeleze kila wiwe wiki nike ukuelesia na kana nike umanya musia no watiania na ko na ne kwenda wailua mwana osu kilasi kwa asia imaitu nena na mwalimu mana masama mwalimu alotonyo mukonia simu mana masama ku school kwika visiting kana ila sita academic clinics ila si kwika sietwa ndokazenye ndia soma na mwana ena school uzwe ya walimu enda wethu kianesia na mwalimu asiata nondo masomo makana bela me usoma classini na pe mwekalile wakana pa ya school ondo ke kwitunza kwa mwene nondo ke kwikala na langi isu ni sindo tonyethu kianesia na mwalimu mkaeleano kana no ni kayeka na kena tabia yeili na yeili na kuyazia musini no ni na kayeka na kayeka tukwatia niona nikana kethe ke kailu mwana itungianewa no ngina tikwatane muzi iba bandu betwa kwibitha tikate tulikande no ICB ups and down nda sithi trevo last time weva no atwelise yulo wao sio na vata wa CBE na kana asini maidete kukumbatilia CBE na CBE yetu ku focus na skills mono rather than exams ila tuweka atene is it working kicha skills niki wakiete so far you pe mutumia mwenzi ya yasia muno wa CBC weta wa mbogo kama una asia kana CBC is new it is evolving it is under construction ezu yemini kana mwako wende no wa muke uni ukethia ngejivie ndwaniwe kana ka muko kethia athukumia la me bo mawe thukumela zaidi no metha kula zaidi ngi ku CBE na yoilio na yoilio ye maanisha kana UTA latene kala ndete kakulia mwana osu yakwatie chao ena max miana ni wa A kana wa B OU CBE yetwa competence based education na ye focus na utweka wa mwana kweka siendo ila usoma tiko kuram akeke mutiani haiye nulo tweka na we wa kweka na moko make and then waliga classini na ni home science mwana osu no akuwe keki ekailelo mesani ekaika yana nondo the recipe yekwazia kana ondo ingredients zikwazia and then ni mwana walika classini na ni class cha electricity mwana usuno ukwata ni circuit ya stima okakana sinduini zetu osisi katika CBE na yu ye tofauti na 844 nondo mwalimu
eika assessment ya kana classini aka kanenge project kana task ya kwika na kainengwe sindu ila kaileka na sindu isu na kayewa kuna kayewa kwatania kina kewe kona na mwalimu aisisia okumba wakana kuka na utweka wakana kundu kekwika na yeki ya max isu ni assessment na assessment usio wayo CBE ikwetela form 4 okeke KCSE eno eka assess ya wa grade 10 okakwata max ya mako grade 11 okakwata max ya mako na grade 12 wekwata mako kwa ondo kijisea na no sionga tongelela no museiyola wenakana junior school ndagetele kana ekia piti grade 9 ambeya kana ke grade 3 kukwati ya mwana wako nundu mwana osio ayeka kipsea grade 6 pe max 20 maka umabu ma grade 9 mutiani wa mweso wa grade 9 mutiani wa kijisea umasia max 20 grade 6 no yumia max yanke 20 grade 7 and grade 8 kumano aevika grade 9 either already mutiani wake wa mweso ekie 40% onde kwa chekilo kwika ko wenda waizie time waje wetele grade 9 kana wiki BD already waizie 40% ya mwanoso kuti kwatiani ya mwalimu kana kati se ubi max ya ma grade 6 to se onde na max ma grade 7 na 8 to se onde ne kana be the very isi ba ya grade 9 weke the pressure ya ti ni lazima ekenesa kwetha inge wa balokile ko musi ba azi ndwezi abendukia na ngina tupendukane nasio grade 10 twailesi ya grade 10 and grade 11 yeba yekwa 30% ya mutiani ola ukekwa wa KCBE nondo yuti ikweka KCSE tweka KCB Kenya Certificate of Basic Education na te certificate ukanengu ugwe certificate ni portfolio report ukanengwa yekuona ni otweka wangu siendo ni tofauti ilokweka we katika senior school uzi ndo nende ndugu so watu the college kana university kaketa the brush nondo bano manege electric ko kama electricals very good question actually na sisia sindu ila siana si usoma grade 10 na ni neno unondo school wako wa skill center senior school netweka electricity building construction metalwork na sindu ingisi ya mthembosi na power mechanics na sisia syllabus sindu ila ti usoma katika grade 10 11 and 12 a lot of topics iborrowed from first year university na niendo kuelezea no take serious musia inondo senior school ni so reduce miaka ya university with kana kukeka electricity grade 10 grade 11 grade 12 kayuma grade 12 kaika athikwika 4 years university kakathieka 3 years na the beauty of it ni kana portfolio laka kanengwe assessment report laka kanengwe ikethe tonya ku reduce the credits kana units katika university nundu kethe nda estima pe units wikie na wa excel na katika university will be exempted out of that ndicho kitu university will take shorter than 844 system kuba amusi no telikile undu na azia mudhamba azia ubiongo thamba ba no thambie nundu system neno ne yokie na nimbia no temele iwe ate kwati ya mwana na ndio tungana kwitina nundu lenge tunaibane ni naise kana senior school uyuma grade 12 nundu senior school ni 3 years uyuma grade 12 either 3 options. First option mwana usu either atonya kuma akaiweani nundu olosome yestima either expert wa kwatanya stima wa power mechanics either atonya repair all power engines ku either na enough exposure ya kuhiweani itawa life of work ya keli either atonya the advanced diploma akongelelo manyi college na ya katatu either atonya the university akathigweka degree aka specialize zaidi ya kiloneki katika senior school so asiiti kwa tei mutalatalo na mbau na twekwata na moko LA nundu siana iyuma grade 12 siitha si mbailu kabisa kwa uchumi wa Kenya na kuungamia mabata mo makemusi CBE ambia si ni maweta kana it's expensive it's costly or nima embrace it nima mekumbatili tena memeyosete data software asante yune kulia siona no nasi kana 844 CBE sio mdakile mwe na cost kana pende bimu seiwa ile kweba nini si serikali ya umisie wala ni wa school fees kundo wa ile da uile katika C1 school C2 C3 na ene si serikali oisuno inawetete kana ne yonenga ne capitation kana ye na nafasi ye na kiwango kila support ya asiana
ende pe nafasi ya musiai ile toswa ni mondonge na nafasi yesu ni sene yo vare different schools kana na kolona ato yesiana lakini asia ya ingi onatene no bo wa lost learning time bo siana ina selewe kwetha musiai ndana na mbesa ile inailete kubika school na ndio utabia kana betipe changamoto ya school fees na be changamoto ya requirements ndio be requirements ya boarding schools ila wa mito wailo wa bed sheets na sindu sio kosu na pe school uniform na pe mabuku na tukakileta na tukamuzi na twendo tungi na uangalania hiyo kambesa mbinge kwa the financial constraint yevo katika CBE ondo inaivo katika 844 no it's only that this time ni new education system na kila mwalimu ne uzingatia kila kwendeka kana requirements the same position there kwa ube asei kubikono munde utaiza ombanya mbeza sia uniform na wa mugolia gwenye ni na emiwe uniform kana na emiwe ni la few requirements ite school hutu ona sia na ito ndetha ikwamite mizine elangeli ya neta the school ne patonyeka bagetha be amwe mata kinya school rundu wa school fees na wazise serikali be bandu na bigie musumbe azia kana kuka the school kena uniform na katena uniform kena fees na katena fees esu ye konya neza pyuka na serikali ne ye kwekivya bezia na siemosi nizio kitumie ne tizie majivu wa mbela kala mono mathio toiwa wa ndama mande siana no to yi school siene kwa esu the challenge ya yotumasiana itonya itha itembi ku school wakati wala wailete na yasia masala maileta klasi last time twevani tuonie kwa ina unyivu alimu be alimu ila umeta retooling yes na niko ati you know menda kwiki retooling ni kana ma post school steki batukanya yes o you alimu mebo kana serikali ende kwikata kwikide kana alimu ma CBE mebo makuyana meno tweka asante beti kulio ni sio nondo serikali ni naandikia alimu oinge kabindane kala kabetuka miakele na nene sikana school mbinge sia cluster 4 cluster 3 ni rilaya muno na alimu mambo kana board of management teachers alimu alama tena ambwande kwa ITSC mo maskulu ne maito na ene sela serikali yazi etwa andika alimu alimu azu maandika wa maito maskulu inge ekaizuma na somedasia kune betha challenge yakana ni na mwalimu ambo mungana somedasia physics kana chemistry na yewa kwa TSC na atwa school tofauti fue betha na yanya siana isi atie lo bando na ilo manda mwalimu unge akosa yanya yeu tube interruption yo lika nondo kana kuka ekoze ya mwalimu impya ne betha bambie kwa masame ya nondo na ndiasia kana alimu alate na moma 844 ne maneki we retooling o kwepinda retooling ni la umeta makeka luande makaelewa bo wa CBE ondo yekwasi na requirements siayo lesson planning nondo records of work selo se ugena kila kintu ukeza ima update wa me up to speed lakini ndiasia kana no yethe itembiku kwa maskulu onde kana kwa alimu onde nondo tawasisia private schools watuma alimu madhi retooling there is a cost na no sia sio gethienda wina alimu 11 cost ya umeka retooling ina Ministry of Education no my law sisi undo wa kwa avail the trainers more often more frequent into more remote areas nikana kila kona kwa the retooling no retooling is for the interest of the system of the CBE and also for the children tunete minister wake so mwabona president maiwete kana siana selito the school sina resources zila sina sio kana tena sio na maweta kana within a period nimekwitha manya iche sindulete bo maskulon kweli serikali ni yani sekeni anya ikise ine tunaona ndino ekaseti ya umonde kana mabuku mana anya ikise pe skulu mwezi na mabuku maingi na vengi tena mabuku kana sina mabuku manini etha ni make kwa uyanano yune kuliosio nondo neyendo kunikilwa o kwambe ni nondo betini wesine sakana elatina iba niba naive na wa skulu itena siana elayo maanisha kana grade 10 placement ni nekiwe ni computerized system na siana sieki wa maskulu mana na maskulu yange makosa siana na kuya siai umundi mana to yesiana maskulu imbia ekala metitwe katika placement portal na kui maskulu yuto asisia data ya placement ila yekiwe initially ni tofauti na the actual
picture on the ground. Nondo no their system school wena ciana manele lakini in the actual sense mwalimu zia na ciana ekomi ciana ineo ka school swina indi school unge. Those are changes which will affect onela distribution ya materials to those schools. Nondo you will distribute material school wona ina ciana manele system lakini physically wena ciana ekomi. That is a challenge. The gap. No mana mitandao ni abingiwe. You are mundu access portals fulani takemis down for the longest time possible. Kuke so there you ciana isu kuthamia school okutwa uka na u poor challenge na no twelele mabingwe kana ciana ya line we undo bailete. You mabuku distribution ni nekiwe. But the question is ni mana distribute mabuku ala mailete kwa masomo ala me school osu. Nondo manyaka na ciana ni inokie na inokie maskulu a ciumete inengeto maskulu ange lakini sioka maskulu tofauti. Question ni kana mabuku alama distribute iwe nimo manyuvetwe ni ciana katika pathway sila masa kuhie katika skulu usu. Pune benda some careful analysis ni kana weze vetwa align resources undo bailete. Tiketa titwa ye mabuku mainge school fulani na inge cia leo kwata mabuku ala critical. Nene se teachers guide na sendo inge ni na kuya vinde ya samono kuma ko distribution no yenda ye balance wa ina way ukethia kila school no wanengo mabuku ala mailete kwitha isiana cio kosu sievo teka hiyo dambo mabuku school na masomo asu maina kana ona kamwe kana kuguke school onge kwao ni nekiwe kwa maskulu amwe yalika undo bailete na kine kwe mainge bado matene so kwata mabuku ma subject combinations ila ciana ina choose ye school sio na eba ile that kind of reconciliation katika ministry na school on the ground. Wasisia serikali nne yombanite ku transition kuma ku 844 kuka kwa CBE nondo pe atonga methire mayasi au matiangi etie CBC pindo ya to CBC ete CBC na ndai na muvango na ndai na dasisi nesa yolwa kisomo kiwo etie maimuilela muno yolwa kwete kisomo kino kona serikali ta ku regret kuambia CBE. Ndinena kwa ukunikiliwe serikali nondo yo mwene curriculum kana the education system ila twinayo yena regret. Serikali yena regret. Nondo yeka the right thing is a government policy. It's a government responsibility to offer basic education. Lakini leaders na asiai kuyala bado mekwewa kana system ila ngo niyo ya enze yango. Na kiuno kithe wenondo wa changamoto ite kwasi. Challenges isivo. Na ndiasia any new system must have challenges. Si babo na yuki laki sione tuelewe system nondo tio navigate. Ndielesie kana CBE tesa kwa asia ne amatiangi kana ya Uhuru Kenyatta. Nene siyo ya political policy ya etiwe no utongo iflani kana etwa ile change system ya education. Lakini ela ya osiwe tayari ni serikali na yambe sia ne ya igio tweka ya Uhuru wa Kenyatta. Ne ya igio tweka ya Matiang'i. Ne ya government of Kenya. Na yeso either eteba sio leaders kwekalande kwambia kwasi ati eno yeilie nondo anganya aiye ni kisomo cha Kenya na government ya Kenya yena responsibility ya kuhakikisha CBE ni yathukuma undu bailete nundu nitalikile mubango ni usinu bai kucioka netina kila kibo twaile asia kana ni batonyeka ugethia tongo ya inge akiline kana alimu inge akiline ni masia twina ilasi cia na isu ciombe cioke twina ilasi sivo molo kana CBE ti class. CBE ni specialized system of education. You require specialized laboratories, specialized workshops, specialized trained staff to manage, specialized equipment. Kwa gap ilanene piungona ya serikali ni pa ama twina nafasi 2.4 million na ziana ilazumia ni 1.1 million. Matu ekethia kana pe double space ya siana. Lakini molo ti class need the special teacher, the specialized teacher, specialized equipment, specialized workshops na laboratories. Isu yo gapila nene piu. Nundo o UT beti serikali ya sia by June this year yeleda yakite 1,600 laboratories. Kumini by lab. Kumini by lab UT onen. Tena sia STEM, physics, biology, chemistry, pure sciences. Itena laboratory. It is a school.
itena equipment ila siailite itena the specialized staff. So those are glaring gaps as far as the infrastructure is concerned. Kwa unini no niyo inge serikali yaza ye kwambizia kindu kita virtual laboratories ikano kethia yu no ndo wona utonyo login TV ne kana mutandaoni okethia laboratory yibaya mutandaoni yukuonya sindu ila weleka lab. Lakini question ni kana our schools prepared. School situ sionthe sina internet, sina stima, sina ICT equipment, ni kana methe matonya access virtual laboratory. Kwa we preparedness ya infrastructure kiserikali nini sinema sembie bandu muno mbe wondo infrastructure ya sembete nesu ni challenge nene muno. Ni manya meba kana gaps utena aswa weta me katika wa CBE me kwenda thini kwa mitoki kwa tungelele kulia yuenge ni manya meba mendini wa CBE the gaps meli to thini kwa mitoki manya alame katika CBE number 1 ni sunazia ya infrastructure. Ekango tabia mbeti kana elone we school yina siana na wewe C4 schools veimwe sieso bingwa. Isune technicality ina happen katika mtandao lone ka placement. Nundu be kindu kita wa over subscription. Pe siana ina likile ma school mana kwa wingi mbe wondo o school otonya. Okay, the ni national school ina nafasi ya 500 students ende inosi ya 2000 students. Na kwe ma school overcrowded yuti unena ma C3 na C1 I mean C2 na C1 na challenge ila yebodi kwetha siana ni mbinge mbe wa laboratory sila siebo huyu ni yanye nene pyu ya infrastructure katika C2 and C1 kana kwe challenge cha laboratories na government ni elo sisi ya kuke thia netwa update school siombe iketha si relatively at the same level. Number 2 yanya yila yingi ni ya retooling. Alimu ani ma 844. Nindi ma koma nana kana ka yambe. Na mena klasi ja form 3, form 4 yoto ya 844. Na be klasi ja grade 10 jokie. Na those are different system approaches of learning. Nito need to retool alimu maito seriously. Te one day 3 hours aye. Makeka luambi periodically ukethia pe those regular updates. Nikana makaelewanesa kabisa ondo me approach this education system and how they are going to balance 844 and grade 10 ya CBE. Yumi yanye nene muno ya retooling. Yanya ilangi ingi ndonya kwasia yepo niye ya kwasia kana government ni release ya capitation na siana siombesi ilo the school. Ekani yansikana kurelease mbesa no one thing. Na imbesa kwitha itonya kuwakilisha ba ground ike kama ndo alama ile kwikwa. It's another thing. Nundu wethia mwalimu wenye wakwata mbesa isu ni sia government yes, lakini mbesa isu iko address shortage ya alimu. Mbesa isu iko address kana ni waelewa mwalimu wa mbomu kwitha wina alimu wa nini. And that's a glaring challenge ya personnel on the ground. School mbinge sia C4, C3, nginya na C2 mena alimu ma bomb alama te TSC employed. Na mayeba wa mbesa sia capitation. Kwa ila mwalimu wa mbesa eto otomia endo balance beka na kai leather musi. Pe zilita yekwane mbesa isu. Pe uniform requirements. Pe other smaller requirements and boarding requirements. Mbesa isu cover for that expense. Those are glaring challenges that are there. Na isi ilo siwe. The other challenge ngwenda tusisia kana yanya yenge ngwenda tusisia. Ni yanya yu ya equipment. Infrastructure ni sindo mingi nondo no mini nomba no mini equipment na no mini stima kana ICT infrastructure. Ondo kwe wande okulia serikali ni make sure kana kila senior school we na stima. Kila senior school we na internet. Kila senior school we na ICT equipment. Nondo manya CBE kila kana kweka ICT. We walike somo ilo liko nenda ni arts and sports pe ICT. Onenda weka pure science pe ICT. Iko lionekana school si na stima. Si na computer, si na internet. Si na mwalimu osome vya ICT. Nikana ICT they integrate in all the other subjects. So those are glaring gaps that are there and they need to be addressed.
Ministry of Education neyo need kalanthi na maskulu including private schools nondo onasio private investors nondo ne umwe peo bandu peo biko kesoethia nitatekula saa inge ukesoethia pay a lot of emphasis on public schools ukesoethia private yo bandu otiwa hanyete na remember Betty, most of the private school investors have done better job in infrastructure na tuka install a lot of equipment and a lot of tuka pamba a lot of resources lakini no twenda wesoethia ila mutandao wa bingwa ku select schools nitu abingwe wa ithio ndei mwe nundu ithio ndetu ilenga kana ka Kenya pai kana ka private na ka public sio ndei ya government na school isio mbe no twanengiwe nafasi ta private schools ne government kwitha ni mene nafasi ila muhimu tu utethesi na for your information private schools ni mesa either the benchmarking point ya most of public schools ondo kwe good public schools yo na itu private twenda how benchmark ni twenda gap ela ye kana ela ngwatanio ya private na public ye improve ni kana weso ethi ona itu ni twa facilitate wa kwitha twitethia kana ka Kenya teko siwa kana tina mbesa mbingita investors tisiwe tati utethesia kana kala government yo tethesia na nitoka kuolanga government muhiyo kuna yo government i provide environment ye ku enable investors ma private schools kwitha mena nafasi ya kusomethia kana ka Kenya twiminugilia maskulu maile kwikata ku recover lost learning time ikuli yoseo school cia maisha mazuri na skill center schools alimu ni maelea ni etwe kana ciana ninokie wakati tofauti na for your information ona kwa jaku ninezebe kana ka report na actually twa report swana tubika tutatu na kamwe nimbia kuma musika ya the school na twili neto sense school kana ku school la kana indie kauma mid term keye musindi of the school nienda wa maisha mazuri nienda bana kupe challenges isu alimo to kwethiana nacio chuma ke ciana icokie pe ciana either ciolea kuka kana cie kuka imbia kuma maskulu yange na ndiacia kana nondo ciana nina ise wakati mwingi alimu makwatianie na aciai ni kana palapa sonjwa masaa kwacha kana airwayo ciana ilike klasini ni kana mwalimu ajaribu ku recover lost time kana ajaribu ku fast track ciana umanywa cio kuyanana na timelines ila inainganitwe cia curriculum coverage kana syllabus coverage nondo tale yakwe ciana ibado twisoethia tamtune bikie mutandao bingwene kana tweke assessments cia grade 10 na ciana te prepared kana ciana ti ready kuipe challenge yukite ya kana UT ende cia registration ya KCSE ya KIPSEA na KIJISEA na tamto poto neyo bingwa tweke assessments cia grade 10 ibingwa mwana osunetha ailete kana eanie kote sisie alimu ondo tekwika wezethia ciana icio italika masaa ala ciana se free ni twa negotiate na motweke remedios kana to improve syllabus coverage no ni nice mono na weekends ciana especially cia boarding pay a lot of time musiai otonya kweleana na mwalimu na ciana tuka create some hours free time hiyo bo na PE time kana physical education hiyo bo lakini neto create time ya recover lost time ya recover lost syllabus content esuno bekiwe negotiations na ciana na musiai na a lot of schools ni maendezi orientations ya grade 10 orientation yetwa kana musiai wetwa ukekwa orientation tukazie nyendikana nirie kwa orientation niki punde pamwenda agweleano mathina ala meba ne meba kuma kana koka na tika hata nika na taigi lost time i recover wapa na tu recover team ba musiai tu recover emosi kumwetwa ukai nikana tweleano na tu negotiate tu negotiate niki kwitha CBE ne yenda kwailia ola o Kenya wakana citizenship patriotism no nginya tu negotiate na ciana time ya cio na twaitike na no nginya tu recover masana na ni menyu ni mutu etikilia tu lige class ni masaa mana ma weekend nikana tukave that discussion has to be held na musei lazima awajibike ni muvya nondo ako kaingi kunenenya na asia cia maito wa Mutango TV ni kwa ni maende kukwata uthi wa yulwa kisomo cha CBE na kana ni mailito kwatiania na alimu bae maskulu kana kwikethekana kana nikekaneza batali to si mwanini ingi mabinge menoke actually no